dương chọn mình những cứ pin mà ngày pin nè miền này thà bị press dương scan hay năng miền break time chẳng dương thư ca bị chan đó sao chẳng dương sale với máu ok viên được ban mùi năng màu hai ban đo và năng thấy bông 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 từng ó thử để cho một cái nông cái lại schedule này máu hay dân vô employee schedule này máu làm bấy ad phụ quát cho màu nó không nè nó không area bỏ con mùi mùi nằng ô ti ho nó không bên này chẳng là nhầm nằng lục chứ hay nhầm cho mùi tiền nó nhầm lục cho từng ó đừng hạt chuông suy hỏi đấy chứ mới ok lục bán ở bánh hà tới cho em ad muối làm bấy vô một bình tái nhầm ad si full time với nhá vừa để xa ta mình dương ad si ở nhầm miền pp rồi chẳng hạn lỡ nhầm bàn mau và nắng hai cho nhầm chợt lơ với máu hai nhầm đã tặng o bình nắp tăng một mũi này anh chó hai nhầm vô full time thì bìnhต่อมาទៀតតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃ start យើងឲ្យគាត់ start ពីណាមកអញ្ចឹងខ្ញុំ start ពីដើមខែហើយបញ្ចប់វិញនៅឆ្នាំ2000ណាបងប្អូនតែត្រូវដាក់ហ្នឹងគឺ2000ប្រហែល2030ប្រហែលឆ្នាំឬមួយក៏មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅលើបុគ្គលិកហ្នឹងមកធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងយក2030ហើយស៊ីហ្នឹងមកយើង sale មកបានហើយអញ្ចឹងយើងបានស៊ីថ្មីមួយដែលមានពេលវេលាធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង17បាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំយើងមក get មាន calculate មើលថាអូខេពេលដែលគាត់ scan ប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងត្រូវអត់ហើយនឹងបានមិនអីមិននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងគណនាមកនៅក្នុងនេះមានន័យថាខ្ញុំនឹងគណនាមកហើយឥឡូវខ្ញុំសាប់សេះហើយខ្ញុំមកមើល report daily report នៅក្នុង daily report ហ្នឹងថាវាមកអត់នេះឃើញទេមកម៉ោង16 check in អញ្ចឹងចុះcheck out សុំទោសហ្នឹងក្នុង check out ហើយធ្វើការងារមានម៉ោង break 1ម៉ោងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់វាតាមហ្នឹងមកមានម៉ោង7 check ម៉ោង7:23 check in ម៉ោង17នេះចាប់ផ្ដើមយើង check out ហើយនេះណា check out ហើយអញ្ចឹងlate ឬមួយក៏អី time late time អីវាមាននៅក្នុងហ្នឹងឲ្យយើងទាំងមួយ set ហើយណាម៉ោង16:40នេះក៏យើងបាន check ដែរអញ្ចឹងទៅអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងយកត្រឡប់មកវិញមានន័យថាចង់អ្នក copy នេះចេញមកបងចូលមកហើយវាយ password វាចូលមកណា password ម៉ាស៊ីនfingerprint របស់យើងហ្នឹងដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយ password វាចូលមក